Salam dostlar. Bugün biz Free Fire oynuyoruz. Free Fire'dan Kırgız. Nurtlak dur. Anda mesela dostlar kettik. Dostlar komentariye caza yetkili. Timur menen oynasa жақсы өте Miguel meni. Şimdi ошону комментарийге жазып коесуңар. Жақсы комментарийден калтырып кеттилер. Onda mesela başladık. İnternet işte dostlar ben Brezilya'ya azıcık. Dostlar men азырынча донат этпейм, акча салбайм. Free Fire'га бирок эмки видеода салып калышым мүмкүн. Достар подписаться эткен унутпагыла жана колокольчикти басып койгула мени видеолорумду өткөрбөш үчүн. Что-то интернет иштей атат достар. Dostlar. Headshot dostlar gördünüz de. Dostlar havalı teçhir titriyor. Kütüş gerek dostlar. Dostlar anlık bilginiden çok şey. Dostlar bireyler barken gördünüz mü?
turabız. Dostlar hazır ben ikon öldürdüm. Gittik. Zona kişilerde çalışmaktan hazır. Başka şey. Dede degan bulacak söz anlarsın lan. İşte bulacak adamlar var. Ateş mat. Dur karanlığa ben canını oturalım. İki çıktım. Dostlar hazır ben de o kabadayıldık o. Dostlar ağzını çatpay tuş kirgen kenal. Meni жоқ деп ойлап келе береді. Мына достар көрдіңіз бе? Yo dostlar, аптечка жоқ болчу. Азырга биздин видео бүттү. Кош болгула. Кийинки видео жакшы комментарийден калтыргыла. Видеону көргөнүңөргө рахмат. Пока-пока.